njegov svijet i jednu ideju koju je on nama pokazao ukratko, a naše sad uvesti kompletno, da vidite šta još postoji u tome. Hvala lijepa, Robert. Znamo se svi, drago mi je da znam ko šta radi otprilike. Meni dosta dobro kombinatorika radi. Ja već vidim ovdje ekipu koja bi mogla u ovakvom jednom projektu surađivati. To je, na primjer, građevina, vožnja, dostava gostiju, aplikacija, kad su sve übersetzen, funkcionirati AI. Alles klar. Ako budeš rokat ulje... Malo si me sada pretekao si me. Aplikacija koja će to koordinirati van Hrvatske, jer mi ne možemo čekati u buduće da gost dođe u Hrvatsku pa da ga sa autobusnog kolodvora vučemo za rukav i da kažemo ko što je mater moja radila, to cimer, fraj i tako dalje. Ne, mi moramo gosta naše povesti već danas još Njemačko i sutra naše sljedeće tržište Poljska, Mađarska, Čekoslovačka, standard se digao brutalno. Ja već vidim sada kod mene, znači zadnje 2 godine, da se struktura gostiju kompletno promijenila, a u buduće naše gosti će biti, to sada možda zvuči čudno, ali to će biti i Kinezi, i Rusi, i Indijci. Na Indijcima je dobro, njih ne zanima, kao što smo Oliver, pošto je on imao veliki susret sa njima, njih uopće ne zanima more, oni imaju vrućinu i to oni bježe od vrućine, njih zanima kontinentalni dio. Naprimjer, na Hvaru, ove tvrđave, to njih zanima i za to oni daju novac. Oni koji će doći kod nas, naravno većina tog stanovništva je nemaju novaca za tako nešto, ali onaj koji će doći, on ima za to novaca i on će potrošiti na emociju. Ono što smo bili pričali, znači njih zanima emociju i za tu emociju će on puno platiti. Ja sam imao sreću kroz svoj posao, rekao sam malo prije, bio glazbena industrija, modna industrija, event industrija, sam prošao jako puno svijeta, ali puno bitnije da sam još više hotela prošao. Znači, znam sve hotele, znam kako se putuje u grupama, šta znači putovati u grupama, a šta znači putovati pojedinačno. I mi moramo, sad dolazimo koje u gradnji sve. U gradnji, ovako. Kad vi kalkulirate, da li prodajete emociju ili prodajete kvadratni metar većinom? Većinom je danas tako da ljudi većinom prodaju kvadratni metar. Znači, gradnja košta toliko i toliko, a na tržišna cijena je ta i ta. Imate ljudi u turizmu koji se čude zašto je on dobio više novac za svoj objekt, a isti je brački kamen, isti je koncept i tako dalje. Dobio je ovaj drugi više zato što je emociju prodao. On je prodao uz taj njegov objekt, eventualno kuhara, auto koji čeka, servis itd. Da ne nabrajam te sitne stvari kao imam i vino svoje, to je emocija. I to se kupuje i to se, šta je za nas najbitnije, to se plaća. Mi imamo, ajmo reći, stihinski turizam ili turizam koji je prešao od generacije na generaciju. Mi smo u tome malo stali u evoluciji, mi smo se prilagodili svjetskim tim nekim uvjetima. A to bi trebao biti cilj od nas koji smo živjeli vani, od onih koji su imali prilike vidjeti na drugom kraju svijeta šta znači njima turizam, šta oni prodaju, dođeš tamo pa vidiš pa to je puno manje kvalitete ko šta rade Talijani, ali oni to za skuplje prodaju. I znači tu se mi moramo približiti i spojiti sa ljudima sa terena, znači sa lokalnim ljudima i moramo taj proizvod onda marketički tako lijepo zapakovati i prebaciti ga preko granice. Jer budući turizam će ići sve preko interneta, on je i sada već preko interneta, ali mi živimo još od toga da ljudi stihinski dolaze u Hrvatsku. Oli i ja smo malo pričali onako brainstorming, razmišljamo, pita on gdje si bio, šta sam radio, šta sam vidio, ja kažem neke svoje ideje i onda krene onaj brainstorming, razmišljamo šta bi bilo optimalno, ajmo napraviti jednu analizu terena, da vidimo šta je za Hrvatsku interesantno, brand, treba stvoriti brand. Opet se vraćamo na ovu priču sa vinom. Kada je Split
krenuo prema gore sa turizmom. Prije su, ja se sjećam, Split su ljudi zaobilazili što se tiče turizma. Ali onda je došao jedan brend koji se zove Ultra i onda je taj brend postao na taj način tako popularan da su one zidine naše koji su tamo 1000 i 1000 godina stoje postale ljudima biti interesantno i da su počeli dolaziti samo zbog tih zidina. Pa šta ima ljepše nego da dolaze zbog zidina i takvih stvari da mi to možemo napraviti, platili su da se popnu na Dubrovnik gore itd. A onda je filmska industrija to prepoznala i onda su oni još šlag na to stavili. Znači, molim? Game of Thrones. Od Game of Thrones mi nismo svjesni, ima jedan film iz Indije, oni bollywoodske filmove što traju po 3 sata. Indijci su samo zbog tog jednog filma došli jer je njihov popularni Kant preskakao u Splitu od jednog krova do drugog. I oni su dolazili gledat gdje on to skače. Ljudi moji, to su 2 kuće, on je preskočio 2 kuće. Ali su Indijci samo zbog te scene došli da vide gdje je to, jer je to u filmu, ta scena je bila usporena. Znači, pričamo opet o marketingu, o brendu, pričamo jednostavno o tim stvarima koji dotaknu emociju. I kad ti dotakneš čovjeku emociju, onda ti diktiraš cijenu toga. Znači, onda mi možemo prodavati. Ovako, jedna ideja je bila, kako smo mi bili pričali, ja i ovi, gdje si bio, koji ti je bio najbolji koncept ili šta mi je bilo najbolje koje sam ja doživio, ali ja ne gledam samo iz perspektive šta je najbolji koncept, nego ajmo mi to, da li je to financijski efikasno. Znači ovako, ima jedan koncept, taj se zove njemački koncept koji nije toliko popularan postao u Njemačkoj, nego tek u inostranstvu, a taj koncept se zove Robinson Club. Znači, Robinson Club je jedan koncept gdje imate 24 sata na raspolaganju hrane, party, sport, community, znači komunikacija, ovo ono, znači raj. Ja sam uvijek bio, kad sam putovao, uvijek bio protiv tog, kako se to zove, klub odmora. Kako oni to nazivaju? Resort. Ja sam bio, to mi je bilo, ja sam iz Hrvatske. Dođem, nemam pojma, u Split, uzmem si apartman, ovo ono, to je meni god, gdje ću ja ići u neki zatvoreni resort. Kada sam došao tamo i kad je još jedan prijatelj došao s menom tamo, koji je još skeptičniji bio od mene, kada smo mi to vidjeli, ja sam ovako sjeo i rekao, jebate, ovo je neko razradio, do kraja je razradio. Znači, ja sam 12 dana bio tamo, ali osjećaj me uopće nije vukao da napustim taj resor, jer sve imam tamo. Zabave, komade, hrana, sport, atrakcije, nemam pojma. Jedino ako smo otišli gledat neke dvorce i tako dalje, onda smo izašli van i rekao, ajde idemo to lokalnu kulturu da spojimo i to, idemo tu kulturu malo pogledati. Evo, to je ovaj budući svjetski ovakvi resorti, idu svi u tom smjeru. Nama je taj smjer dosta stran, ovo slash papis, kak se zovu, lače, mačače, ove joga, ali to je budućnost. Znači ovo kad oni izgrnu, joga majstor napred, 50 žena, rastežu se, oni plaćaju love i love za taj lače, mačače, ili kako se ta pića, kako se zove? Mače. Lače mače. Late mače. Znači to se plaća koda da pijemo ovaj Dom Perignon. Znači to je nešto nevjerovatno i to ide ono, daj još jedan, daj ćete proljev dobiti, daj uzmite normalne hrane u sebi. Ali činjenica je jednostavna ta da je to trend budućnost, zdravlje, festivali, sve manje i manje. Slušaj ovo, ja sam DJ. Znači DJ svira, oni rade yoga, pa to jedno s drugim ne ide. Kad ja sviram, hoću da ekipa pleše, da su ruke u zraku, ali to ne funkcionira, to nije ta budućnost koji smjer ide. Mi trebamo to sve ponuditi, mi imamo geostratešku poziciju, najbolju imamo u Europi, znači i dalje i šire ja to gledam, jednostavno zato što imamo onu komponentu, a to je sigurnost.
Evo, pričali smo bili malo prije. Znači, za sigurnost ljudi danas plaćaju apsolutno puno novaca. Ne samo to, ljudi se sele iz mjesta gdje nije sigurno, Njemačka, u Švicarsku. Mi imamo ljude koji su se doselili iz Njemačke u Crikvenicu. Znači, Crikvenica nije moj objekt, stoji u Crikvenici, pa kad nešto pričam isključivo iz osobnog doživljaja ili iskustva. Ništa čuo sam ili ovo ono. Znači, pričam uvijek o svemu što radim, uvijek osobno iskustvo. Znači, ljudi iz sigurnosti dolaze, sele se u jedan mali gradić koji ima infrastrukturu, blizu mu je do Minhena, može doći do Minhena za 4 sata iz Crikvenice ili Opatije Rijeke, iz tog Kvarnera, ajmo reći, i to je njima top stvar. Ajmo se sad malo držati ovog koncepta ovdje. Znači imamo health, sport, resort, ja bih tu još dodao kulturu, gdje smo mi vrlo jaki u tome, imamo tu šta ponuditi. Turistički resort koncept, zdravlja, zabava, bravo, piše tamo, lifestyle destinacija. Možeš ti seš na rumpa, Ajde. Aha. Što zapravo određuje vrijednost odmora? Nije samo luksus, nije samo komfor, nije samo pogled i čisto more. Mi pokraj toliko blaga nudimo samo čisto more. Ljudi, ja sam na Mauriciusu vidio čisto more. Mi imamo više od čistog mora. Mi imamo sigurnost, kulturu, imamo i to čisto more, imamo i kontinentalni dio kojega mi još nismo integrirali u naš turizam. Preslabo, on nekako funkcionira, ali to nije to. Evo, ja na primjer promoviram Gorski kotar, rafting. Ljudi, on dođe po ljude moje, to je samo 45 minuta, ali vidim da čovjek radi ozbiljno, ima svoju radnu disciplinu, s njim mogu surađivati. Puno ljudi kod nas na terenu nemaju još taj odnos da ako gosti čekaju u 14 sati, da i dođe bus po njih u 14 sati, jer sam ja već dogovorio vožnju s brodom. Znači ja radim, ajmo reći ovako, ja imam njemačku radnu disciplinu, ali imam hrvatski temperament. Znači trebamo spojiti tu jednu koordinaciju sa našim temperamentom što ljudi vani vole. Oni vole nas da smo mi ovako opušteni. Oni se nama dive kad oni nas vide na kavi, jer oni na kavi ne bi znali šta pričati. Jer su jednostavno opterećeni sa njihovim životom. Gdje mi kažemo udri brigu na veselje, pa kako će biti, tako će biti. Znači, ključ u svemu tome je da bi podigli cijenu našeg kvadratnog metra, našeg maslinovog ulja, vina, pića, experience. Onaj doživljaj, to je ono bilo što sam malo prije rekao, onaj doživljaj za šta će on platiti tih 10 ili 20 eura više, nego da mu dođeš i staviš mu samo bocu ovako na stol. Nego ti moraš kao onaj Italijan, che fai, che bella, dize, ovo, ono, bla, 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 on to ovako potegne 2-3 puta gore dole i on jednostavno će tu bocu 10 puta više prodat, ali i skuplje. Znate šta je unutra? Ništa posebno. Znači, mi u kvaliteti nismo definitivno slabiji od njih. Cjelovit lifestyle, znači ljudi žele da kad dođu negdje ili kad idu negdje na godišnji, sad ću se opet vratiti na jednu aplikaciju, mi moramo te goste kroz taj naš aranžman u jednom, ajmo reći, resortu, mi njih moramo za rukav, onda ih primimo. Kad su platili novac, znači puno su platili, sada moramo ono održiti šta smo obećali, jer nam više neće doći. Znači, poanta je u tome, mi ako obećamo nešto da će biti, ja sam barem takav, pokušam 120% to ispuniti. Ako ne, to je loš marketing. Ako si u lošem marketingu, moraš puno novaca platiti da bi opet izašao iz tog minusa. Znači, moraš opet ići, moraš opet financijski to platiti. Zdravlje i wellness, šta oblikuje jedan cjelovit lifestyle, zabava, noćni život, kultura, lifestyle, sport, aktivnosti, odmor. To može biti svi vodeni športovi, tenis, outdoor, luk, strela, jahanje konjem. Znači opet se vraćamo na kontinentalni dio.
Nije samo ajmo ronjenje ovo ono. Nekad gosti ni ne znaju šta žele, ali kad im ti kažeš, mi imamo u kontinentalnom dijelu samo 1,5 km kao što je u Crikvenici, imamo za jahanje djecu, pa neće ni jedan reći ne, nego ajmo ispuniti taj dan dodatna vrijednost. To ćemo naplatiti. To su dodatne vrijednosti. Znači sve to možemo naplatiti. Može? Vidimo što je tu osobno... Ok, ovo ćemo brzo proći, rekao sam malo prije. Sve šta govorim iz osobnog iskustva. Znači ja sam u tom biznisu glazbeni event, brendirao sam jedan event traje, kako se kaže, ti znaš na hrvatskom kako bi se... A dobro, pričamo. Serije eventa, Tulum 69 event, to sam ja bio tada pokrenuo, to je bilo 90-ih godina. Znači, bitno je brendirati nešto. Bio sam frontman grupe Erotic, ovi malo stariji će to znat, Erotic vam je bila 90-ih top act se to tada zvalo. Putovao sam po Japanu, po bivšim sovjetskim republikama i tako dalje. Od tuda, iz tih stvari, frontman, kao maneken, Dubaju sam bio 2002. godine. Bio sam i prošle godine, ko dan i noć. Šta su oni napravili u 20 godina. Kada me taksist je pitao ovako, veli on meni, kaže, jeste bili nekad u Dubaju? Ja kažem, da. Kaže, kad ste bili? Ja kažem, 2002. On se ovako okrenuo u mene, ja kažem, ova cesta gdje ti sad voziš nije ni postojala. Tada su tamo bili završili onaj Burg Šarif ili kak se zove. Mi smo bili za jedne kupače garderobu, smo bili u jednoj kampanji i onda nas taj neki njihov šejk pozvao tamo da bude produkciju, on je platio cijelu produkciju. I tako sam jednostavno sva ta iskustva koja sam skupio sam jednostavno stavljao u moje projekte koje sam ja onda pokrenuo i mogu reći da su svi do sada uspješni bili. Jer sam... Molim? Ništa što smo rekao, njemu prodacijama odmah sljedeću... Čekaj, samo vrati kratko, samo da vidim. Ok, turizam hotel. 2004. sve novac što sam zaradio u ovim gornjim stvarima uložio sam u jedan projekt, sagradio sam u Crikvenici apart hotel. Znači, zašto sam sagradio apart hotel? Zašto nisam išao na obične apartmane? Zato što sam shvatio kako ću si proširiti prostor ponude. Shvatio sam da gosti, kada putuju pojedinačno, kao što sam ja kad sam bio kao DJ, putovao sam solo, ali kada sam sa manekenima putovao, ili bolje rečeno sa manekenkama, onda smo putovali u grupi. Šta nam je onda trebalo? Pa trebalo nam je neki lobby gdje se možemo okupiti, gdje možemo navečer sjest, da ne idemo odmah na sobe gore, te kasnije, nego prvo dole komunikacija, da vidimo kako to, di, ko, šta i tako dalje. Treba si rekao koji su najstan tu. Znači, shvatio sam i prenio sam sve to u osoban projekt, jer kad ideš sam, ne treba ti lobby. Hoćeš svoj mir, hoću se povući u apartman. Mi smo znali u grupama biti, znači ja i još jedan maneken, friend od mene, mi super, ZKPK, ovo ono, ali kasnije hoćeš svoj mir, prvi dan, drugi dan, ok. I onda se možeš povući u svoj apartman, u svoj studio apartman, zavisi u kojem projektu radiš. Znači, sve to što sam tada doživio, sam sve prenio u taj projekt i šta sam si sa tim sada napravio? Produžio sam si sezonu. Šta to znači? Znači ja imam jedan objekt sa 10 apartmana koji ima jedan lobby, ima jedan wellness area vani i ima jedan plac za roštilj. Ja sam fleksibilan. Najbitnije je da ostanete fleksibilni. Šta to znači? Kod mene kad neko bukira, ne dođe samo onaj Njemac sa svojom obitelji. Ne. Nego dođe i šogor sa svojom obitelji, jer su svi pod jednim krovom. Dođe zet, punica i dođe još bratića. To su već 4 apartmana koja sam ja prodao. Zašto? Ne zato što su moji apartmani super ekstra ovo ono, nego zato što oni navečer ne moraju ići van, mogu sjest u wellness area, pušiti
ja sad opet govorim iz iskustva, oni sebi zapale cigare, skupi viski si dofuraju, sjednu kod mene u dvorištu i mogu tu uživati. A onaj, kad mu šogor dojadi, jer se šogor već dosta napio, kad mu pukne film, kaže da ga ja gore u sobu. Znači, dajemo im jednu i drugu stranu, tako ćemo proširiti ovaj sezon. Kako još? Pa meni u predsezoni dolaze škole, dolaze mi penzioneri, grupno putovanje. Znači, svi su pod jednim krovom. Ja ne moram kod sebe u kuću staviti njih 10, a onda za 10 tražiti kod susjede, jel imaš ti kod tebe mjesta? Ne. Oni žele biti pod jednim krovom, oni žele. Navečer jedan svira gitaru, on svira gitaru. Znači, imaju sve pod jednom krovom i ako je plaža preko puta. Znači, treba od prvog kamena kojega se posloži na pod, treba da krene šta? Vizija, koja je tvoja cilj grupe? Kako se kaže? Ciljana skupina. Koja je tvoja cilj? Ili koga želiš ti kao svoju ciljanu skupinu? Kako ću proširiti moju ponudu, a da sam uvijek još na istom mjestu? Znači, pomaknemo cigle malo ovako i stvorimo taj neki prostor za više. Znači, to je način koji sam ja jednostavno naučio kroz ta naša putovanja ili moja putovanja i to je za mene, za sad, to meni spašava loše sezone, loše vrijeme itd. Jer kad ne mogu na plažu sjednu dole kod mene u lobi, igraju šah, monopoli, zekaju se jednostavno i taj dan, najgore je kad vidiš gosta kad ti izađe kad kiša padne, sad ti aj njemu objasnim. A vidiš već na njemu da te on hoće pitati, čuo sam da će biti loše vrijeme, hoću ići doma. Kod mene nema toga. Imaš 2 dana, sjediš u lobiju, uživate zeka, peka, ja im napravim i disko veće. Pošto sam DJ, ja sam nabavio i svjetla i sve živo. Znači, ako ima rođendane, nema problema, možete sve kod mene. 5. i 6. mjesec kod nas u Crikvenici diskoteke još nisu otvorene, vjerojatno i ovdje još nije u 6. mjesecu to. Šta ja radim? Dolaze škole kod mene. One ne dolaze zbog apartmana. Oni dolaze, u mojoj ponudi piše, imate inkluziv DJ-a i on svira vašu glazbu. I onda im pošaljem video od prošle godine, od studenata iz Beča, i kad to vide, ja sam prodao kompletan objekt sa 10 apartmana. Ne sa jedan apartman, 2 ili traže okolo naokolo. Sve u jednom konceptu. Od onog dana, ponovit ću još jednom, kada postavimo prvi kamen, ajmo razmisliti ko je naša klijentela, a ko bi mogao biti još naša klijentela, koga bi mogli još privući, koje grupe, da u jednom mahu financijski dobro prodamo, iskoristimo taj cijeli objekt. Ajmo spojiti tu sinergiju. A to što kažem, turizam je i maslinovo ulje. Ne, sve je to nije samo to maslinovo, to je i kultura. Znači, mi moramo s njima uz to maslinovo ulje prodati onu priču da nije kod nas maslinovo ulje od juče nastalo. Da mi imamo kulturu maslinovog ulja od Dalmata. Priču. Storytelling. Tu se uhlidaju na ulju zato što je potrebno nas. Da. Kratko i jasno. Kratko i jasno. A nije Bosna-Sinjska. Ovako, sada ima ovako. Ljudi kreću, ja imam taj problem kad me neko zove na neko savjetovanje vezano uz projekt. Ja njih pitam prvo ovako. Ok, dajte mi recite kako ste posloženi, vezano, ja kažem za marketing, kako ćete vi, da li je vaš marketing onaj karton gdje piše Zimmerfrei, autobusni kolodvor, ili mislite gosta već dopeljato tamo koji možda ni nije mislio ići u Hrvatsku. Znači, to mene zanima. Sa druge strane dolazi ništa, samo ovako, onda ja kažem dobro, ok, zato sam ja tu, zato ja mogu pomoći. Znači, kada se stavi prvi kamen, već mora biti Instagram profil, mora ići Facebook profil i paralelno se napravi priču o svemu tome. Ovo je prvi uvod za jedan resort. To se slika i kreće od prvog dana gradnje, kreće marketing za taj projekt. Nebitno da li je to ovo, da li je to jedna kuća sa 8 apartmana ili jedna vila sa bazenom i tako dalje. To je totalno nebitno. Od onog dana kad krene ta priča, ta vizija, kreće i marketing u tom trenutku. To je jeftina varijanta.
A možete i onu skupu varijantu napraviti gdje ćete uzeti novaca i novaca u svoje ruke i plaćat ćete reklame na Instagramu, na TikToku, na Surveju itd. Ljudi koji se bave sa tim znaju. A onda imate još jednu treću varijantu, javiti se glavnom kamataru. Jel znate ko je glavni kamatar? Ne, to je drugi u redu. Ne, glavni kamatar za nas u turizmu je Booking.com i cijela platform ekonomija, koji su ove godine digli cijene, a u buduće će ići oni gore. S čime se ja susrećem u marketingu? Ovo je Booking.com, ok? I sada se pojavila jedna pametna ekipa, to su bivše agencije koje su imali urede ovdje, lijevo desno, i oni su zatvorili svoje urede i šta su napravili? Oni su postali mega bookeri. To znači, imamo Booking.com tu, imamo mega bookere tu, svi oni vas kamatare, a nisu stavili ni jedan kamen jedan na drugoga. Tek onda, nažalost, dolazite eventualno vi, hoćeš mi dati još jedan papirić, eventualno dolazite vi ako ste bili toliko pametni da na vrijeme napravite svoju internet stranicu. Pazi, ovaj slučaj ne smije biti. To je no go ovaj slučaj. Kako treba da bude? Ovo treba ići gore, a ove dvije stvari kao punjenje rupa, ali prvo mora biti ko tvoj brand. Tvoj brand, tvoja vila, tvoja web stranica mora biti gore na prvom mjestu. Sve drugo je kao kada je krenulo taksi, dok su taksiji bili pa je došao Uber. I mic po mic, vi prvo nećete moći plaćati čišćenje, a čišćenje u turizmu najskuplje što postoji. I najvažnije, tako je. I u buduće će biti sve važnije zato što će oni nama prodati da mi na bakterijama ležimo i tako dalje, ali nećemo u taj detalj. To su činjenice s kojima se mi moramo suočiti. Znači, to je jedan nije problem, to su jednostavno činjenice. A ljudi ne shvaćaju šta rade agencije. Agencija prvo ti dođe ovako, ti mega bookeri. Znači, svaka agencija je tako. Vi morate spustiti cijene. Ja kažem ovako, oprostite, vi ste vidjeli moj Instagram profil, a ne ja vaš. Vi ste mene pozvali jer želite rentati moju kuću. Ja imam kompletnu infrastrukturu. Mi bi vas rado uzeli, vi ste nama interesantni, atraktivi, radite sami promociju. Da. Ali ja ne spuštam cijenu, vi morate dignuti cijenu, znači ja moram imati onu cijenu. Šta se događa na terenu? Da sad ne idem u detalje koje razgovore sam imao, bili bi šokirani zato što sam rekao kamatarenje. Zato što su ljudima u sred sezone, pričamo o 7. mjesecu, zatvorili, blokirali profil. Malo ko, ne znam kako imate iskustva u Hrvatskoj uopće da ima web stranicu i zašto? Sve manje i manje, znači ja sam šokiran bio. Niti su se o tome brinjali zato što smo donekle ljeni. Znači sada to moraš isto ponekad tu malo popravljati, vidjeti, ali da ti napraviš web stranicu, da pošalješ svim svojim gostima koji su već bili i to na vrijeme u 10. i 11. mjesecu, kad oni već planiraju godišnje ponudu. Mi se oslanjamo na Booking, nema napuniti, a mi plaćamo 20 do 25% i to je činjenica. Oni su meni isto postali, kažu, stari moj, smanji cijenu ili ćeš pasti u potraži. Oni se sakriju, na 3. stranici nema. Znači, to je za mene čisto kamatarenje. Prvo kamatarenje, ucjenjivanje, a onda još... da te stavi na prvo mjesto. Molim? Da uzimaju ekstra da te stavi na prvo mjesto. Ali oni prvo stvore taj prostor da bi gurnuli bi te dole i onda ti kaže ajde ja ću te opet vratiti nazad, ali plati. A sve to se zaobilazi trenutno sa umjetnom inteligencijom i pogotovo jednom dobrom pozicioniranom web stranicom i ta web stranica, ja ću vam odmah reći. Znači ja sam čuo 100 puta. Znači ja radim videoprodukciju, radim web stranice, foto, sve to. Za web stranicu su mi svi rekli pa radi to nečak znat, ne, ljudi moji nemojte to raditi, to nema smisla.
Napravite jednu web stranicu koja ima u pozadini rad, algoritmi, pravi CEO, GO, sve ovo što će dolaziti, za šta se kači umjetna inteligencija, ali naravno i Google. Znači, naš prvi kontakt sa gostima je web stranica. To nam je prvi kontakt i taj mora biti Hollywood. Taj mora da blista, taj mora da impresionira i da ljude, da kaže da ga jednostavno sa nog to digne. I da funkcionira, jer to sad isto moraš razumjeti. Tu smo opet kod nečega. Tako, ako hoćeš automatizirati neke stvari, trebaš imati web stranicu koja funkcionira. Da. I to vlastitu, a ne tuđu. A ne na Booking.com ili biti neki između bunker i tako dalje. Ovako, kako sam se ja pozicionirao? Ja sam se pozicionirao na način da ja imam na socijalnim mrežama, ajmo sad zamisliti ovako, mi se okupimo nas nekoliko i idemo u takav projekt, ok? Koliko nama treba, ja pitam, ja znam i odgovor na to, koliko nam treba da sagradimo jednu mrežu marketinga u socijalnim mrežama. Rekli smo ovako, ili ćemo uložiti puno novaca, ili ćemo krenuti rano, ali još bolje kad ti imaš već takav jedan, tu jednu podlogu. To se zove gerilja marketing. Ja ću sad objasniti vrlo jednostavno. Ja sam išao prodavati hrvatske majice, ja sam išao u produkciju tih hrvatskih majici, ali kako ću ja prodavati te hrvatske majice? To je bilo svjetsko prvenstvo u Brazilu kada je bilo. Ok, ja moram smisliti jedan plan, kako će onaj Hrvat u Argentini, u Australiji, u Chicagu, u Njemačkoj doći do moje majice. Ok, u redu. Pošto sam iz marketinga, jasan mi je bio put kako. Ja sam stvorio jednu stranicu koja se zove Croatia, šport i zabava. Nema ništa sa prodajom majice. Na toj stranici ja ne prodajem majice, ali generiram na toj stranici 85.000 pratitelja u najkraćem roku. Znači ja već imam jednu podlogu gdje ja na toj stranici, gdje inače samo dolazi isključivo hrvatska glazba i hrvatski šport, a po potrebi marketinški ubacim turističke projekte. Za šta meni ljudi naravno plaćaju. Ja kad ulazim u takav jedan projekt, ja to koristim sam za sebe. Ovo traje vremena ili novaca, možete birati, ali više vremena jer kada platite nećete dobiti organske pratitelje, nego ćete dobiti iz Tunguzije koji vas u biti uopće ne zanimaju. Znači to je opet prevara, vi kad kupujete te lajkove i tako dalje, to su vam u Indiji, to se zovu click farms, to je hala jedna sa milion telefona i to sve radi umjetna inteligencija, tebi klika, lajka itd. Čak odgovara na te gluposti. Znači ja sam trenutno ovako pozicioniran da imam na socijalnim mrežama 150.000 pratitelja. Onda, šta je ovo? Aha, dobro, to je moje iskustvo 30 godina u projektima od event managementa, hotelijerstva, itd. tih stvari. A onda imam jedan novi projekt. Ne znam koliko će to ljudi sada razumjeti. Ja ću to pokušati najlakše objasniti. Ko je putovao, ko je bio na moru i imao je prvu ljubav, prvi komad koji je bio bomba, zaljubio se i tako dalje, šta je tu vezu pratilo većinom? Jedna pjesma koju, kad čuješ 20 godina kasnije tu pjesmu, sjetit ćeš se te noći. Glazba je jedan alat koji se koristi za emociju. Ja sam pokrenuo glazbeni kanal, on se zove Croatian Adria Club Sound. Znači, moderna glazba, ja pišem tekstove, radim kompletnu produkciju, danas to ide. Prije 5 godina to još nije bilo moguće jer u ta vremena sam išao u studiju, produkciju raditi, ali to je bilo preskupo. Sada ja to mogu ako hoću štancati, samo vrijeme trebam za to. Pogledat ćete si taj kanal, odete na YouTube, samo ukucajte unutra Croatian Adria Club Sound. Znači, sad... ovako, samostalno? Ne, morate zapravo, ćeš morati Croatian Adria Club Sound. Onda šta je dobro na Kvarneru, na primjer, imate Plitvice, paragliding u pozadini, Crikvenice, imate rafting, Gorski kotar, onda, šta isto nisam znao, prijatelji su me posjetili, ja to nisam,
Zove on mene, pazi, to je ekipa njih 20 na najskupljim Harley Davidsima. I oni veli slikaju, kaže, Robi, mi smo u Crkvenica. Ja rekao, dobro, ja sam isto tu, ja rekao, čovjek me zajebava. Ja rekao, šta radite vi tu? Pa šta niste vi htjeli kroz Italiju, kroz talijanske Alpe, pa kruzim sa motorima? Kaže, da, ali smo uključili našu app i otok Krk je bio na prvom mjestu. Ja rekao, super! I tamo su došli na Krk. Znači mi imamo, ne sad samo na Krku, biciklistička mjesta i motorcycling. Znači toliko toga, a sad ću vas odmah pitat ko se bavi s turizmom, da li je to neko ponudio od vas? Niko. A to su stvari koje mi ovdje ne doživljavamo, a oni to traže. A Talijani im nude. I onda odu u Italiju. Jer Talijan, on sluša, on ima empatiju. Talijani imaju empatiju. On sluša šta ti želiš. I to šta ti želiš, on taj proizvod stvara. Htio sam to reći, biciklizam, ja se nisam bavio s njime, kolega je bija i on govori, ide na Majorku, to je jedna skupina koja ogromnu lovu troši na taj svoj equipment i on tu skupu biciklu stavlja u avion, plaća ekstra, vozi sve do tamo i onda kaže, tamo mi je dobra klima, dobra prehrana i još jedna stvar, mi svi znamo kako naše ceste izgledaju, a mi svi isto tako znamo da su nama sad ceste bolje nego iti jedna cesta u Europi. Ne govorimo o Dalmatini, autoputu, nego ovdje. Mercedes svako auto u svijetu koje predstavlja snima na Pagu. Znači jer je to idealna cesta za njih. I u Bakru. I u Bakru. Ima onaj, gdje su onaj most onako sagradili, tu je VW snimao zadnje, dobro. Evo, još jedna ideja, ponudu, ja vozim motor. Da. Mislim, za motocikliste je legendarna vožnja Jadranskom magistralu. Da, apsolutno. Onda idemo dalje. U takvom jednom projektu se stvaraju brendovi evenata. To je jako. Zašto stvori brend eventa? Pa čisto zato što možemo taj projekt, ajmo reći, taj brand projekt eventa prodati odmah na drugo mjesto. Znači, ja sam sa svojim eventom imao sam svoju matični klub gdje sam bio. Ali dođe neko, kaže Robi, to je tad bilo iz Minhena, ekipa koji su bili na mom eventu, to im se svi, jel bi ti to mogao kod nas organizirati? Može, kako ne, nema problema. Ja sa svojim konceptom prelazim, znači prodajemo ili rentamo taj brand koncept. Zašto smo tu efikasni? Zato kad imate jedan objekt gdje imate koncerte, evente i tako dalje, onda možete dogovarati atraktivne cijene sa izvođačima. Znači, jedna stvar je bila, ako je mene jedan menadžer zvao i on meni kaže sad na primjer ovako, Robi, ok, mi smo u subotu kod tebe, magazin na primjer. On veli, jel nam imaš nešto za petak? Ok, koja je cijena onda? Hop, odmah ide cijena dole. Znači, odmah se može, opet smo kod masovne proizvodnje, odmah možeš drugčije kalkulirati. Znači, on ide samo jednom do Stuttgarta, a produžit će onda još do Frankfurta dalje, jer sam ja ekipi u Frankfurtu rekao, slušaj, kod mene su u subotu, tebi radi klub u petak, super stvar. Pokrili smo se, prepolovili smo si troškove, super stvar, idemo dalje. Znači, to su sada, ja sad pričam, to su kombinacije unutar takvih projekata, gdje se generira, nećete vjerovati, visok novac. Znači, u ovakvim stvarima, znači, ajmo ovako, da li je nekom poznat Ushuaia na Ibici? Nema veze, ovako, to vam je najatraktivniji klub gdje dolaze najpoznatiji DJ-i. Znači, to je kad oni imaju opening, otvaranje i zatvaranje, closing, onda su tu dolazili tad dok je bio još vani, PDD, oni, Hollywood je dolazio sa jahtama itd. 100.000 eura stavu, pala naprijed. Tako je, samo rezervacija stola, to je VIP lounge balkon, znači, i sada ovako, znači ja sam prošle godine bio na closing je to bilo, ok. I sad pazite ovo, evo ovo je naš problem kojega mi moramo maknuti.
A to je bilo, ja slušam, ona priča s ovom ženskom na recepciji i kaže ona ovako. Bila sam u Hrvatskoj, prekrasno je bilo, super ovo, vidim ja, ali preskupo. A sad slušaj ovo, ja sad, meni odmah ovako antena gore, ja rekao, ili ću je puknuti, aj neću, idem porazgovarat s njom, čekaj, stani malo da vidimo u čemu je poanta. Jer ja znam koliko je ona platila tu noć, 1400 eura je soba koštala. Gdje je uključen i taj DJ, gostovanje itd., znaš. Jer meni je moj balkon je bio, tu je bio DJ, moj balkon je tu. Ali ta noć košta 1400, kako možeš reći, ja znam da u Hrvatskoj nema toga za 1000, da to toliko u Hrvatskoj ne košta. I ja odmah njoj velim ja, oprosti. Ona kaže kao preskupa, ja kažem zašto je preskupa? Pa joj, to je tako skupa, ja kažem čekaj stani. Ajmo odvojiti dvije stvari. Da li je preskupo ili misliš možda da to nije dovoljno brendirano, pa nije tako cool ići negdje u Hrvatsku ili ići u Ushuaia? I ona mene gleda ovako, kaže, pa je to. Pa kažem onda nije skupo. A ona kaže, pa ne, nije skupo. Ja kažem, jesi ti negdje platila u Hrvatskoj na Zrču gdje je bio isto DJ i tako dalje, jesi ti platila 1400 eura noć? Kaže ne. Pa je vidim, onda nije skupo. Znači, o čemu se radi? Mi nismo brendirali. Mi nismo njima prodali taj experience. Opet se vraćamo tu. Nego mi njima prodajemo kvadratni metar ili prodajemo jedan koncert, ulaznice i tako dalje. Znači, mi moramo to brendirati. To nam je najveća greška. Tu kaskamo. Ja to ovako nazivam. Naš marketing završava na Bregani. Ovo je brutalno, ali to je istina. Informacije ne prelaze Breganu ni do Beča, Austrije i tako dalje. Ja sam to doživio kada su Ultru preko jedne zime za Novu godinu prebacili u Zagreb. 9. mjesec, reci. Želim te reći ovo. Naš Janu, ali ozbiljno želim reći, koji će biti budućnost. Imaš 5-6 klubova. Ja dođem sada, vratio se na primjer iz Švedske, gdje je sve posloženo i ljudi su drugačiji. Ovdje su jedan bori protiv drugoga. Isto da budu zajedno. A zajedno mogu da vrestu i da bude subirni, zašto? Ako je bolje njemu, bit će bolje i meni. Evo, rekao si da ih znaš. Ja izvinim, ja jučer zovem Jaka. Jaka je najpoznatiji DJ u Hrvatskoj, koji je dobio nagradu... Je to onaj sa saksofonom? Ne, DJ koji napravi remix od Olivera, koji je dobio od glazbene udruge nagradu za DJ-a godine. I ja zovem momak koji je otvorio Tabu, zove ga i pita da li možeš da sviraš kod mene. On kaže ne mogu, imam dogovor s Bojlerom. A Bojler ima svoj klub pokraj. I onda ja razmišljam, zašto ne svira tu sridu, ovdje petak, vamo subotu. Ne, zato što ću reći nešto drugo. On neka svira, a njih 4 neka spoje slušalice. Svi zajedno daju njemu više novaca, a on svira za sva 3 kluba, samo što mu oni onda naprave jedan pravi stage sa LED zidovima da to bude Hollywood. Da. Onda je to prava stvar, jer ne vrijedi... Ali neko treba, izvini, a ti tako razmišljaš... Koordinirati. A on, tako je, pa to si... Znam, sve mi je jasno. Oni su ništa loše.